sampai di atas Bendungan Randugunting. Nah itu di bawah.
Dan ayo jempolan. Maksudnya apa ya? Gini di melanang lo gitu lah Pak. Ya, wong rekam direkam. Kilo mana Pak? Pak sapine 7, alhamdulillah. Alhamdulillah 7. Belah 7 ngerti jeneng anak. Rap dino. Sore. Nggih. Yo, paling takon tok nang ewahi. Heeh. Aku iki bareng ngarit tok, bari jagung bareng kok. Delok rupamu. Rupamu kok taju. Halo, kita lagi di Bendungan Randugunting. Kok ning dadah ngono kok Randugunting. Oh, ndara gundulmu. Ini dadah ora kok Iyalah kowe iki kok. Oh no. Enak udah gawe Mas. Milu-milu project. Tak kok ya. Milu-milu. Ya milu-milu project. Melu-melu project ngono. Subscriber berapa? 2.300 Sekian lah. Serong ewu jeh urung menyet kabeh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Milu-milu. Bapak channel dan channel Maston Vlog. Terus. Ya, Maston Vlog. Dan jangan lupa yang tidak punya YouTube jangan di subscribe. Ayo mulai, filmnya ping.